and soda. What a bank, no boy and who buy. About tampa, what I am from my and then need a about tampa, what I am from my and then need a and soda. What a bank, no boy and who buy. About tampa, what I am from my and then need a about tampa, what I am from my and then need a
person no one you are come on beside you. The one tire, yes, she has say a betina. Rebecca Sanchez, actually, or point your fast. Rebecca Sanchez and said, "I am for your bush in your fast." Rebecca Sanchez and said, "I am not so and fast." Say a beside you, say a betina. Also, my friend, now we I don't pay no way. I am telling you. Now you Amen. A patch of our trade, or trouble. Not from trade, no cracker, you trade. Isaiah 80 and your son you a kind of teaching and you Isaiah 32 and verse 20. A kind of fee or deep for Isaiah Humani, it and your son Emino. Jemu Edru, Isaiah 32, verse 20. Insurande mo a mugu aba. Asu nyina ho na mubeto nantwini mfrum nan kwan. Mpacho meti subi. Insurande mo a mugu aba. Asu nyina ho na moto anantwini afrum nan kwan. Amen. 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 Isaiah woman say inshira enemo. Amen. Inshira enemo. Amen. Oni po ye inshira no oyo nipa de dinkan nyame ede ne bone ache no. Na onfa na mu yo enkai no. Enti anopa ya ti hai ku ye inshira. Tresam say inshira ne dia onnante mu yofo nante mu. Not transfer di fo tena bia anopa inshira ne wo. Inshira ne wo nga osuro nyame na wonante nyame ekwan so. Anope inshira ne wo. Isaiah said inshira ne onipa ogu naba awo asuo ho. Na sa wonipa no omana frumu ne nantwie ekobia ho. Esani se ogu naba honti Oma na frumu oye ojumayeni. Enti na kire se enhira ene ojumayeni. Enti anope enhira ne ho. Hallelujah. Anope me kasafa se wu aba wo pe se wu twa me daache. Planting the seeds for a desirable future. Ni awko se utwa na china no se udua no ene makura ena obi kogu aba ekura me kwa na mfiri ho menim se munim saa na okodua aba no okodua akwadu enua otwa ya akwadu na so awie no ka se ye boode na no twa no odigu ono hu se enye boode na mom eye akwadu wo hwe kwadu dua na hwe boode dua wo ye ntafo ye fra wo identical twins and so no be a wonim asase so a wo bedua kwadu no adwene se wadua boode sa na kodua ayi brobe wahwe ni ya wadwene se mankani
Because Guyana na abe. Aba ewo Guyana ni dua etese ema kube dua ewo Ghana. Na yekoto so won aboa na ye nim say fruit. Esa say wodi ni say fruit. Enti woton ware. Enti e dia branch e makomi nim say fruit mi koto mi yare. Say na ya be. Timito ya me sha say me kan say abahiem ni dompe no na ba ni hiem. Na me kabu no ana ehihye mesin. Ti sasa dia yare ya ba. Na aye osimu no a. Na me say ade we de enye fruit. Omo say fruit. Enti yedi ko fie na mawura say obebomo hu say enye fruit. Enti ono an ana odi twa abenkwan. Na oye no invite neighbors no. Dio de abane sa kwan no anu amu no asama wo. I'm saying, what is this? They say, you finish eating. If you don't die, they will tell you. Now, what dear Bianini really a catch on was say, a year one more fruit to now what do you? Yet the enemy say, I am back. Now, then the idea and find one saying, wow. How can that be possible? Now, yeah, no Jack, crazy Jadiho. You come back to almost say a fruit in here. They are almost fruit no. Ye say ya be. Ni awu pase wu twa na china no. Ane na bia. Men ye bibi a wo mpe. Esa so dua dia wo mpa wo na obetwa. Esa so wasase su na esi. Hallelujah. Enti Isaiah say inhira ni onia odua na ba awasuo ho. Esa so dua dia wasuo ho a ewu. It doesn't matter how long it takes. Essence nsuo wasase ni mu ninti. Ama dua anade a wadua no. Enya nutrition na maso. Ema na haha nso aso. So bi tie mi anopa yi a. Nyame ma huhu mu. Na watimi adua waba. Awa sutiri ho. Enti sofo wo bai. Nyame pasa aduma abaye no. Oya no wasutiri ho. Na se ye sa aduma sa aduma no anwuda na haha nso ampoda na naba nso aba sodi brem. Hallelujah. Canada asori aba sorry. What did you make? Nyame se shaya say there is a law of gravity. Upompo asasi wo we ogubre ni otwabre entwamuda na yesa samra no ana pa ti se okuyafo adumaye nanso ye ni ayabra bono aya ni ayepa ye pese ye twa no sa na egu no obi sha se na okosuku a ni opese da cho ni aduma onya so mfaso no sa na osua no etu ko tre suku dem no wa nsua wo ba ba ya kaya yo. Ha wanted yam kan. What was the school dem so ko suya de? Sabra wo ya ba bu wa ya baba wo sa usuya de wa nsuya de. What say that de no school wo so ye hu ofenti wo life. Enti we refi hu anu aba no. Nso ade chi ye mu no anu aba nti ye na obetwa. Se wa anu hwi ya wo ntwa be. The bomb fire say nyame mwa. Amen. No ye. Na asasi guwe ya bra boda kura ye. Amen. Yengu aba ye penechna. Amen. Sadi ye be ya adikyenye no. Ye be twa na nigie so. Amen. Hallelujah. Amen. Galatifo homa say esan se abrabo aye oguo ni otwanti. Ni apese wugu no. Gu adepa. Na wugu nso a Jinisa yawo niema yegu a eye papa ne niema anye papa yawo huhu aba yegu ene yawo honamu aba yegu endi so obi ku aba no gunu ma honamu a ebenyini proye
na so ogu aba no gu no honhom mu a abema na enkwa enti se wo gu aba no a hunu sa dia wo gu no sa aye enkwa ana aye proye hallelujah awo Galatifo homa 18:sia etichemu anso ene enwotwe no na ma obi ye nada o untimi nada nyame wa mu a wuntwa ka kiro nua me nti diabo se wugu diabo hwe kwa se betwa eno na o se nigu ti me ka se bi nua no mo ska bro se me du hon me buta ye nyina ne se diabo pese me hu sa asore ne beye no o se me sha ase egu sa aba amen se pese me hu tene ne wa asore ni mu a o se me sha ase egu tene ne aba amen ase bia me ka ne o se me hu se tene ne wo sani abaya nipa na wo mu no eba mene tene ne aba na wo mene tene ne aba wa so tene ne bra hallelujah enti mi bonya me mpa ye se not York district yebe hu tene ne hallelujah Psalm 126 and verse 6 Psalm 126 and verse 6. David John Tuano eti oha dunu ensia chemu ensia odini sunne nam kura aba a wogu odi awrusi kura na fiafi bepa amen ni ogu aba no odi osunaba ogu no onisuo enti so okogu aba no okuani no ogu aba no ogu na nidie so ebra bi na mso dai na ye hye eburo ewo angbem ye olonka hye eburo na eburo no nkrofo enum ene ye hye eburo no mawo na baby a wo hye eburo no se won fa eburo no nko na asase na papai aye drought untra yimuda unhunu obo asase no awia koso kakra na papai enti yadi eburo no ye hye no awom no obia de na eburo ekwa esanse ahokyira benti no e wo se wo a wo sukura buro no a odi olonka no ko do decide dia wo pese odi wa buro no eye enti ni penu ana oba akodi na buro no ode ko asase no a aye drought no ana okodua eburo no wa asase no okotena trench ana oti ono osansuo no a wo otogu na asase no so oti osa enti adekye ni adesan not ho not tunsuo gu asase no so oba akogye ne de no ekomo aba ti oso odwene ne yefunu ti okoya na okoya na duane na omudi no o se omo aye kama but dia wakotena nsuo no ho no adekye ni adesan nyina na otu nsuo no na just ohwa no otu mu se na bi ni nya adwuma adantie obi a yama wa aduane na ekomo aba na odi aduane na asa ko hyefam na fa no wakotena kwanchan a osise nsuo mu so nyansa be na wom na so no ni opa na kinanti woni pa onu de ne de ko ya opa no adi onu de wadi asa aba ko ni ko ya chemu mienu no onu di afa aba ko dia 1/3 aba ko dia 3/4 na the odua 3/4 no half of the land anso and the 3/4 no odua ye aduaba kakra be no nyae enti wodaye ni no na mentiase me hu se oba ko hyehyɛ eburo boto eno wa hyehyɛ ne tintin kosura me mami ti so say ya me
Nachi. Ana meka say, where you dey? Ana Nkunku Kachira we said, they were all given the same measure of corn. Wonyina at the crony of the man. Wonyina na wasase no aya drought. Anya di obi asase yes no obi. Wonyina wasase ye pe. Wonyina wonya krokro. Nanso the application was different. And the only part in that broko ya ono dey say oba chiri kom. Enti Joseph said, there was soon ba o kokua o su. Wodi yaw. Obra wo ho. Nanso san di onim so ohwe kwanda chinti enne obehu amane. Sani abaya achina no. Biribi papa bi be free mu aba. Am making sense? Enti oje ye no. Ba dagani mu mi hu se was abani ko bebre. Na bro kakra no nya ye na kire se san grofo a ye de bro no ma wo mo. Obia betimi anya the same quantity of products. Nia oba ko anya no. Omo nyina betimi anya sa nipa nu obia betimi anya. Na so sense wo ngam apply ade ni ye. No obia apply ni dey different. Aso de obia anya. Ye wodi ni de nyina no wada ni stressful. Me bomb fire say when you stressful. Nyame no mo say the odin ma wo no. You will apply with wisdom. My God. Na se wa ma nim de nyansa amwa wo a. Wo ba dwene say wo a woni. Anso be hu na abra ko agya. O wa ha. Psalm 89. Ma abra ko agya. Ka kiro mi amam. Psalm 89, 14 to 16. Psalm 89, 14 and 16. Trene ne atemmu ne wahimwa injina so. Adoye ne nokware gina wanim. Inshira ne oman a wonim osebon. Na wonante wo awurade anim hanmu mpacho mesisu bio trene ne atemu ne wahimwa nyina so adoye ne no kwani gina wanim inshira ne oman a wonim osebo na wonante wo awurade anim hanmu wudimu na won ho sepe won da nyina na wo trene mu na woma wonso. Amen. Hallelujah. Amen. Somebody said, Trinimu, justice and judgment are your habitation. Praise God. Not just a baby and yami wono. Trini wo. Baby and yami wono. Yedi yeku atentrene. Ye esisiye ni ho. And he said, Nyame awo wakwa. Nyame wo wafremu a. Ubedi atentrene. Nipa miensa na mehwa wo. A wise sower. Somehow not wise. Sowers. Ogufu a wajimi. I'm kind of a wise sower, wasteful sower, and a wise sower. Nafe maka watchful sower. Nioya unwise sower or wasteful sower, carelessly. Yes, you say ogufu mi kogu aba, or I know nanaba, na okogunu. Or shall I say so? And the assassin war. Now, so he threw the seeds all around the place. Now, all to know a big goo and wine chain. A big goo, mutem. A big goo in so you.
kakra kugu asase paso enti sa wo hwe aba okugu ye no a 1/3 anameka se 1/4 of aba okugu ye no ka ne kugu asase pam de ka ye ni nyina kugu ba bia emwa Proverbs chapter 6 verse 14 chire ogofia wakai Proverbs 6 and verse 14 Proverbs 22 and verse 8 I say the onye nyansani a wo gu aba he reads the weather ohwe weather wiem I say sadia weather ye de oso so ya no kwa na wohwe abontini a say ade ense danche papa bo se weather na e bisi basa na ya o say twu kakra bo se utwu mu a no ahwe o clock no wotimu say ade enche papa bo se na ma fa 50 minutes and come no amwa bo se amwa ho a o mwa o sa kwada o hye yefunu woda na ho 50 minutes ubati wani no enti wobra afa na bosuo beto enti wo se okoko tuya na ba no na wada enti obaso so okoko aba na wie ebo na asase no so ayedene enti akasa de obe obebo fom de ahye ho no o se metwe ya chena odi obatwe ya chena obatwe ya chena na na fasuo adwiregu na otwen ya ochena obehunu no na ne season atwam nyame so asese there is season for everything amen sasa wo hoi ebre wo ho ma bribia na sa wunya dadie ma ebre no a ana ebre no be ya adwuma ma hallelujah and if you are wasteful sower no he gives excuses for reason not being able to do it also obi abetumi aya ono nko ade o reason tie want me nye ya bra bo nso saa ya wo reason tie aya tumi nye de aya nye na so nyame ma ye nyina 24 hours amen hallelujah amen nyame ma ye nyina obi abi no kan wa say the IQ of every human is the same. Sometimes we knew. Adwene wo ye trimu ni. Ni nyina ye the same. Ni awode hye asem. Ena ekoso ni ebema wali motu. Sa wo pa bra bibia ye pese ye bia wo ya adwene. Wo pa bra wo trimu. Wo pense bra we are konfo a odwamangoni a nti mfia bontene na ba ho ewo ho na mom se hunu se me pesa me di nyansa bobra na akonati nyansa na ma wode ye ayo nyansani enti sabiti classroom a obi oti class wo no oni adwene difference me de ye nyina ya adwene na da ye tri nyame de ma ye pa na bia me na akwadwuro nti abia ni hanti my first excuses yo bia na busuafo ya hiafo na so otena su ka se o school ni eso gogo ya de si dem anajo na gogo wo busie na ne edi sunya de obra do ani kuma no asansuo ebu pan na no sisi ebi a me nasi nsuo no so na me hwa promo ma bra ma me na ye used to nsuo no so when you bring so person you bribia you will make it na nyame afra ya so de esi na so onyansani ni obeku na ba awasuo ho na obema na na ntwie ni na furu mu akwasa ase so adantia esanse wokoye adwuma oha katro mi ama me say ye be ya adwuma
Osiesie na asase. Hallelujah. Ni siesie masase a yedi kan ne se. Ni siesie makoma. Praise God. Eni so bia se wakoma. O wa ha. E wo se osiesie wakoma se wakoma ya asase pa. Na wo di nyame asem tum. Na sa akoma ne ye papa na se nyame asem tomu a. Ane na bema abrabo pa aba. O wa ha. Enti sabe jejewu a mema minti wakoma nsai. Esan se nipa bia wo hoi aye ensan so miensa. Niema miensa na ye nipa. Ye wo ye sunsun. Ye wo ye kra. Ene wo ye nipa bia. Nipa bia de ye ntamadan. Nanso hwe esan se ni ye huntia ne ye sa ya daade wo ho. Okra no so de ye hyeyemu. Obi ehunu. Nanso no no ye yen. So person hu me pa me kra na kire sa binie. Nti edu a bo nipa dua ni man kan hwe a. Enye se misuro. Na shi okra no a wo se me ye champion. Enti se abasa ukogu aba. Na aba ugunu wo honam we so a. Ensansa honam we ni mfaso nti aya ntomadan. Ano no ne bra ye tiawa. Ifia sen yedi na asasi so. Onyini ya cha kakra na wa hoya ho ahomete. Mia na mpase me nyini chentia. Ti maka kire nyame so ma me nyini nche. Na so krofo ho mo nyini kakra na mo ho ya ahomete. Adanti ensansa obra. Obo abana bia ne cross mini. Mabra ade no wo me fame. Se so wo wire fimi. Wa bra setra. Oso ye de ye nyankoi. Amen. O wa ha. Amen. Ye nyankoi ye de betra acha kakra. Hallelujah. Amen. Na me ka tell you say ye pese ko heaven. One on per heaven. O me di boni kra per heaven na ye ye buha. Na so samba ye na me say pese ye ko heaven. Praise the Lord. Ti be fa ye nyina ya ko. Jesus anope ye nyina ye bewu. Ya ko heaven. The catcher what the Mirika Nyamia sama watu the brenti adopa ya ko heaven. Otiwie ya o se kwa ba so de afa se adopa ya ye nyina ye ya ko. Mi nyabo so se ye wu apa o. Meti mani no na ha ya mti na ka be kwa. Adantia o pe have ya ko so pe so. Owu obi ampe. It is a nipadia ebe wu anche na ebe wi. Ya da nyina ne bibia ye nyina ya sai ma no. Obi ni obi kokonto kwa ye nipadia yintia. Obi ni obi twimanso nipadia yinti. Na se nipadia ya anche ne ya ne he. Why do we spend all our time on this body? Nipadia yinti. Na so hunu se me sa madagi me nipadia ne mo wakra no. Ana me pese bi siesie no. Sani abaya da chi bi se nipadia sai ha. Okra no benya ba bi atena. Sa o ma wani bo okra no so a wo bebu abayi. Hallelujah. O ma wani ba so ade ni kan say you will fix your heart. Essence wakoma na the center of your soul. Enti mo bi undisturbed wakoma. Obebo modern say obebo wakoma ho ban. Na wo bi how? Obi ya dia be how wakoma. It's okay. Anybody has the right to do whatever they want to do. What you say? Some thing wey dia mbasa me ye bi ya mo ho kwan say me freedom. Now so say dia me ya no man how wo na wakoma be say. O wa ha. Enti obi didi wo aka kire say me hu so me hu yi. Ka kire mi ama me dia ye me hu yi. Amanin say wakoma. Ma wakoma ehunti wakoma mu na ho. Enti di obaka bi ama wonka. Uti anu ma fa ha pie. Send tenti asansa wo pasa wo wakoma ho ban. Ema obi nsai wakoma. Hallelujah. Sa wo wakoma wo ban a wo betimi adua ba ebe so. Atoda bi a wo de adua ba papa begu asase pam. Nanso asase no wan hwenti. Na adua ba na de tugunu na akopro. Apro na adua ba na sei.
Esaya na nso. Unim se wudi abapa. Na nso ampie na asumpo. No wanya bi ate. Adentia esa se bibie si ahawa koma. Onyansani ogu aba. Osiesie na sase. Ko ho ban. Wo wakoma ho ban. Ye tosu mienu. So so obo na koma ho ban a. De oya ne se oyem paibofo. O nim de baba china. Na so nim de o china kura no. Into odan ni sane ba ya obetutu na namo asisi. Atoda na amane bi da wani na wonim. Na so twadi ampo nyankopon a onim anura. Na onim wa china afri na no. Ojeje wa namo nsisi a obeyi wo fri amane. Enti so bia kontina akona akoto amane mu a wo mamto. Adenti ensansa waka kire ne se wo dan ni nti. Me bompa ya se binu yosofo. Abra wo du krom han. Dan twadi ampo nyankopon. So no tutu wa na masisi a obedi unkansa na be ya wonkoto amaniem na nyame bebo wa madwuma ode ahya won sa no wotimi akua ba no a agba be ya nhira sa nyame ma wakoma aye akoma mutia nyame asam ba asam no hote. There is no intention of carnality ever asem ni adenti esanse twedi ampo nyankopon odi hina. Hallelujah. Ya tosu nyansa woni se sa akoma yesiesie no anu ne ade nyame asam agumu enti so ni pa no ase wasiesie na akoma no ofa nyame asam onante nyame asam so Bible says then no ni pa abrantia kwan ho ate. How can a young man's path, a young man's way be clean? Bible says by taking heed. All ya ahwe ama nyame asam enti so tia senatia so ni mu a ya asam we di kan we tenant mu say the word of God. Enti obi ba ya asori ba de di kan ya wo so timide ne ho to so aya nyame asam ani odifo o wa ha ye ni odifo awo ya tenant mu enti dia won say the word of God, the Bible. Amen. Enti wo be to masori ya what did nyina ne say me pasa twa sam no me de me ho to so me pasa twa sam no me nantimu me pasa twa sam no me sua abasa wutimi ka twa sam da na me ka twa nya no bi say Israel is here for me here abasa wutimi recite from Genesis to Deuteronomy or reciting just that ushia no can sa ye be fa hini ya no test bi bonya me pa ye enche se say ye be fa thickness ya ma pa research and me cat is a me elders na me kaya go be pega me si form na me for thickness ne passe mon tira pour thickness pa kasa ti no be pega me no so na me swing ma me so ada for bra nyame asam ode amaye no ma asam ni ukra mu de fa hutu sa nyame asam no so wo da na so da ya nyame asam sa wo bompa ya nyame asam so ti mu do tu nyame asam so a na wo fa ho antu ni pansam so a na was see and they care I go to society I go be at all I go fight up with some can here it was something I'm sorry the ni paka and what do want to so do who to nyame asam so a no by so hallelujah the atosu na ya be woni say so nipa no o de who to nyame pem nyame pe the will of God. The nyame pe na me ye bela me ni bela kachi ase rade dia me hunu aya me fe dodo rade bo ame asofo ntimi mo nko kene bo nyankopon say ma me nko e say the level of mo sika na mo de ba enso nyame ye ni nti o say ma me nko mo nko ga je bela say o increase ni offer I'm quite not like say, Mukwa Wani, Mubakan said, Metcha Mahinium, you know, Mamma Babo. I'm quite say, Yami, you all can say, this is an offer I can't reject. Yami, Yami said, we see, Menko.
No about say, as well, who can say, but like I said, we need to know for your because I say, Mamma, and to me, ma. Have some warfare and convincing you. No more sanko. I say, I made my India Munina, no, never so. I come young one in my channel. No, by no, see, Bella. This is an offer you can reject. Nanasa Yangantra said, I hear you are free. Nina wo. Nana come young one or channel. I said, don't you this offer, even if you don't agree, I have agreed. I will go. Into your car and you say, Bella, sorry, Nanny Omungo. Nadia, me catch her on a hand. Nyame Penny said, Bella, don't go. And then Nyame Penny. But Bella was sent up to stick to Sinyaminsa. This is how you also convincing Yamin. Sada to die. As someone who catch Yamin, what polishing? Now the brain Yamukas and Yamil small boy. What polishing? What do you know? And Yami, how plenty. And I mean, God is so fire. Mungune in the man. Yamisai, Mungune in my wafa. Ogo wari ni bia abosu miensa wo se waba that man I got the time me dimi wa no o dimi wa no wanda go fa ni bra o am sa ma hunu ni yie na no me ni abrantie bi di nkomo na o ka kire me se nyame se reverse nyame se asamu a wo ka no minim se nya no kore Minya nyame o so minim say nya no kore enti manfa nyame dini mfa mo ho wo bomusuo nyame kan afotiwa no asre asafo na ye ni hunu wo dai mo nam se dai o yofu na yi kire o don't say nyame se na nyame kan me kan ya no twisan God bless you e she nyame ni onyam se otie Nam catcher said, one train here now, the assumption Yamia. Yamia move over or so be to me. I told you, we met in Yaria, over Pompaya Yaria. Also, Yamin Shada so. Also, a pressa. What could you some be a shen Yamia? And then Yamina ye. Tina Yamia Gan. Oh, some percent beyond Yansania Niguaba. Messieurs, Massas. Medem paibo abaya madwuma menanti nyame asem so na matre nyame pe na wo tre nyame pe mu a eye de nyame pe e na wo beye me ye na hu de nyame pe me ko nyame asem mu a me hu de nyame pe nyame se so no nu anya asem mu a ko ne nkyai one no koka wanti ase a po ba ko ka ho Nani nkona munkoka. Munkana sa wanti asia. Fani bla asore no. Asa say asore ni mu no. There is justice and judgment. It is asore aka someone. They will not be biased. Nyasa ofinu kro munti. Anyasa oya bi me na no ba na. What's this chiremi? When you are saying chiremi, Nana me can go baby on your baby now. Okobo your mind. And I will whom was say, also to me say. There was a no cost of what you cost of Amadiana. The two say, no more can. I don't know about the catch on say. Sunday I will do more family cost of when you cost of. No more can catch on say. What do you cost of what? So come to me and say. So for to me and say, hey, we can be me born one day. Me put the mission house. Open for more in the commission house. I ask us to absorb. Mommy and cost of war, no to me say. Now, do software. I'm born my money every year. And my software say, oh, yay, wait, dear. Then you obey. But in Kukunua. They say, go to Muti. At it. Who got the money? I don't know if I was a pie man. Or one pie man, you are so for say. Also, Yanka crack. I wanted to.
na omu bia wontre ana ya ba oda ro say magajiro mo say mo kwa you to be say to be say enti e to da na say wo asam na de bra sori no a odwini say sa na sori no be ka na asam na so me pompa ma mu ni aso say twedi ampo nyankopon de wadua say justice and judgment and not tribal and not be on your favoritism. When you are fair and just, God will prosper your ministry and follow the people in the paper and from some people was some brand of children. I don't know ya can then know who say to this I this all go heaven and yes I see soon apostle what now hallelujah nyame so when the kananya fabra sorry no Oba to asori panifo oba to sofo na won hwa asam ni hunu se asam no se ne wosa ye defa di odi fo no de atunifo e to na bia ware sam de di odi bim ni di odi fo nka because e omi onipa no hwa dem won na si o see he is abusive o see how abusive is he yes he is abusive what type of abusive very abusive who will be a defa so I can't go who said, essence of man you know, abuse, I pray my young or DNT, or person that they are person with 2 mano. Now, so sorry, Pentecost, you are in tomb. Catch on your mammy. How are you doing yet? I want to mean gun. I never go for a bad man, I never go for a bad brow. One will go for one yama. Maybe the idea is she also saying a minimum. I thought I was a woman. Nyamian Cassas, yes, Nyamisa, what I want to die. And in Yamita, what I die, Minty Min Casa Media Miditum. Many wine Macassa Media, what I die too. Now, so Manakasu Java, Mecana, won't play. Minty Min Sue, Quenza, one of Bravo. Oh, ha. Now, so I saw you, Yamipania. Ubedi nyame peso. Hallelujah. For any so eguwaba. Guwaba. Wo huhumwaba esombo. Valuable spiritual value. Me huwaba any huhum value. No, don't waste your time. Sow a seed with eternal excellence. Aba ugwa that udu Kristo anim na wo hyiawa. Na ofa wo no ba nyina bebu adimu a wo mfere na beka se awrade adumu adedu minti na me ye dia biye me pai boni na me no ye se aba ye ku se Christofo aba ye ku se Church of Pentecost aba ye ku se asafo no ye bebu aba ye pase ye twa na kina ne ye behu aba no so ani onyam na minim se twadi ampo nyankopon ade sofo be di obai wa mana ba eye huhum aba tumi ni ahomodene woso na saba na obebu na asase bi abama ne ho kwan no waso aba ebe ya adansidie se na dwuma anye kwa nyame hira be great his mercy is over us all his works are great hallelujah great is our Lord God and great
say your friend so for me the for nothing is answer as well in I crab in Yaja to in Akamamu na Yabo Pie Amao. Say your pie was a say in no Bayatri in Betao Bechi in wow. So that there will Juma over Yellow, Mantemuha. I am so. And he may say so for the Bushia. Now, one last sorry, Abba. Now, the mountain from far Afro Suyanwa. Not more far. Oh, best way.
esan se unani mu asase penti Jesus. asase mu no bia wo Jesus. ye pompa yesre wo esan se una obia wo ndi ma osuru bosuo emu wo so Amen. ma honhom enware wo Amen. se wudua dua biara eso Yes. enti yesre wo ebra wudua dua yi Jesus. ye hwe kwan se dua no ebeso Amen. ma enso ne moho Amen. 50-fold, Amen. 100-fold, Amen. 200-fold, Amen. 1,000-fold. Amen. Ma omubresui. Ma waduma ne wasafo enye krabehe. Amen. Yesu wudirimu jamaye. Amen. Ye bompa yesa odum biara wo hia. Lord. Osoro he ni hwiegu wonso. Amen. Mwa biara wo hia. Lord. Twedi ampo hwiegu wonso. Amen. Akwankyere biara wo hia. Lord. Yesu fadum wo. Amen. Eni suade hu biara wo hia. Lord. Ye nyankopon fa kyere wo. Amen. Ahodi biara wo hia. Lord. Yesu dirimu fa ma wo. Amen. Nam wonso na tutu. Amen. Nam wonso na dwiri. Amen. Nam wonso na si. Amen. Nam wonso na hyehye. Amen. Nam wonso ma wadi onyam anware ha. Amen. Yesu dirimu awurade hyamaye. Amen. Yenim sa wo ade o manyina afiri wo no. Wo na obeya ma chanso. Lord. Na no Yesu ka kire sa abada ho na sa antofa mu a. Abada ho sara. Na so se tofom na ewu a. Abaso aba bebre. Ye nyankopon ye hwe okwan. Se bra wotu amo na busua. Na wo bedue wo mo ma yi mu. Awade ma wonso aba bebre. Yesu ni mu hyamaye. Afa yesraw ye merade. Yesraw mambo. Yesraw nhweso. Yesraw ani mpa. Awade se abusua bia bontene a. Amfa ho ba bia wo beduru. Ma wabofo anwen wo. Yesu ni mu hwe wonso. Ye musuo ni sign awurade wudiri mu jifri wanso yeye patuwo Yesu wudiri mu jifri wanso yeye hawni ababrasa ani ye wuyanka Yesu wudiri mu jifri wanso yesra wa wiyai sa wotwani akwani panyina free wo na nkwanyina free wo no fa nkwatente mbo ngabotre adali Yesu wudiri mu jamaye ankwada adi fie ni wo fie ba ankwada adi sua wa yo kufam abadi ya kan nyina ahya wonsa na nsen sakasaka ensi wo Toronto abadi wonim ni nyina sa sakasaka yei mu ana watu abusue abateta wo ha yesro ye nyanko esanse wonim nyama nyina nti wonsam ne adi won hye abadi na mo abantene a abadi mabofo anwe wo sa musuo bi babo babia abadi juo free ho ayenya dansi dia se wo ye twadi ampo na sanse wo kura wonti wahwe wonso tumadi a wo de hye wonso memu sadia wo de hye Yesu nsa na ma etu mpo no abadi Yesu diri munti ma sa amantam adwuma not York district adwuma abadi ma anya kasia Yesu diri mu shamaye antakura yabako 2 services antakura yabaka 3 services antakura asa woni adom baganti abadu ba ya ma chanso adonyam ankao afa yasro ye berade waduma ye mu sikasam ama ehu hia wo abadu sikasam ama so le hu chiri sikasam abadu ma unshira empemfa no so asa oni mantamu shadi santi sikasam nyina afa ni nsam otina na okasa abadu masika abra abadu so obo pa yasrawa ma ana financial breakthrough ma amra asoliso Yesu bi mu jamaye na sikasam yara da asoliso wombre isu ma yenye sika ma yenye sika ma asori ya ne odefo haja adefo woni ministry na wonya financial ni ani bonyam yenim se wona ani bi abaha wobeye millionaires na wona woye millionaires abeye zillionaires yenim se wo waka no wobeye yeni onyama yodia ye hiraw ye kanfo ye truntru wo a ode pumama Moses na ode kimko e kodi ntunim ati Israel fi Pharaoh nsem no wo na ade wasam ahye wakoa nu nam no so
Jiwumanfo, fi yourself for himself. Nama famudie, anya unkrofo dia. When you srew, ewo Yesu Kristo dinimunti. Ka amen kasia pa. Afe onu a wafrɛ wo. Na onu a wasoma wo. Ona ne ho adi nkyerɛ wo. Na ɔnhyehyɛ wo. Kɔpem sɛ ɔbɛmo awie pɛyɛ wɔ Kristo mu. Na ɔde wo ahyɛ ne ho ani nya kora. Yesu di. Amen. Amen. On behalf of the council in Canada, and on behalf of the district and the area, Meda Musofu, Bujankafu, Nianyamian Sumano Munti, Odinabura, Osofo, Neosofu Mame, Amo. Say Yehovah tiasi, obema Yesu sumawo. Yekone amri, ese say Yehovah tiasi, obema Yesu sumawo. Praise the Lord. Hallelujah. And then we say, "Ijnaha, mene megusia." Now, edikan ya de nasia eni kambia. Emma odio ejo nyankopon. Ami eja nyame oba eni nyame susum kronkron. Wo hwa wa hwe yeso. Abedu sam pempensu yi. Na aso wani se yemra ha ene mo emeso. Bese fa sa kwan so na yeda asori nyina titreni. A chairman, Apostle Professor Opoku Onyina. And then in Pennyford, 1 year, you may say one so a soul when he said, "What my Yamra?" Na Yanemo Emerson. Amen. Yet, your national head. Only had the Apostle Dr. Emmanuel Owusu and then the hooker for Mama Pat. And on massive brave for their able leadership. And I feel some fatherly care. And I feel say also, I saw when he said, "Yamra Hanum, not Yanemo Emerson." Amen.
Ebesia fasa akwanso ne da ya apostle ne otie adwam Apostle Daniel Engman. Yes, Scarborough area head. Amene ne adwuma ho na nyina eba North York. Na yaba abeto aso. They can say Apostle Nyamishra for the wonderful word. With their maye and yet the district executives ewo makio henyinase. Yamiado mukwanda na yebedu ye. Na yehwe gi amaji yen. Da bia obi ofie ho. Presiding da anopa ewia enwumre any elders account thicknesses mmeko for. They can say Eradi onhyira mu pa. Ye ni aso bebre ni amaye. Sisi amusiesie echi edetwen yen. E ka say Eradi onhyira mu. The presbytery ni nyina ase. Na sorry many nyina ase da mu nyina ase bebre ya frefre yen. Ka say Eradi enhyira mu. E fa sa akwanso da yebusuafo nyina ase. All our family members. Ene ye namfo no mafi miamia ebaye ebi fi kitchener. Ebi fi Waterloo, ebi fi London, woni e ba ye da mu nyina ase. E ka se Erade onhyira mo bebre. Afia be se da obi bia ne de oba asa welcome service ase. Se nyame enhyira pa. Se oba e se obesore Erade na afi nso wamma sofo akwaba. Ka se nyame onhyira. Amen. Se me fa sa akwanso na me da ye mofra na di ekire mo. Sere muti ye omofra enkro. Ye papeni pani. Friend Sharon Amon. Ono ye medical student. Yo tosu we no ye Michelle. Ono so oko school pon wo Kitchener Waterloo. Yo diso ye David. Ono so ko engineering school wo Oshawa. Yo diso ye Daniel. Daniel so ko Carlton e wo Odawa. Ena ye wo Jesse. Your semi-bar. York University. I'm Nathaniel. Or grade 11 or grade 12. And I want Caleb. They are then to Papa Cabedo. Or grade 10 or 11. And I want Petra. And I feel you want Ketchipa. Yes, Gabriel. Ketchipa also. But they need to me Papa Apostle Entry. The feeding party and you are. And now will be some say, Mariana. And I'm so Maria Bamupedia, Mamma Macam. There's a Virginia said, and I'm only a buffalo. And now, oh my alpha baby. I sent your penna made it to Wabino. Okay, kind Nehemiah chapter 2. Verses 18 na oka asem bi e wo ho o se na me ka me kire wo Nyankopon nsa eye e wo me so ni ohene asem a oka kire me no e na wo kan se moma yen sorry na yensi na wo hihye wo abasem de ma adwuma pa. So I told them about the gracious hand of God upon my life. And the Nipana can say, and your woman sorry. Did the Americans say, Makion for a woman sorry? Na yensi. Your bonfire say, Abasabia, a more awojo, a move shadri. Now, Mikasi yensia, and ya or die one sem na meka. It's as a ya died there, yes, ye. October na omowie. Now, celebrate, it is time to build the people up. I'm sorry, Bia, and I'm sorry, say Nipa anymore. It is Muma Yan sorry, not Yansi. The CIA Bezino, Yadi Biakuya, and Odon, and Antiasia, and the Bessie. The first annual mayor, I saw the Becocaine, the Befan into my pa Efra. Because I'm a fast outgoing, so now me that a software, I befa hanging asset. Nikanka, ye former area head Reverend James McKeon. Kwenu me ba be yino e da na se bebre adwuma pa wan ye ye wo ha se adwuma mpanifo aye asofo ni elders ye ba abeto aso na ye nim se onyame obeye adefoforo mi wa rehye mu pa mi wa nidaso pa e na mi wa hotoso pa
It says God is not a static God. And God never ends on the negative. He always ends on the positive. It is a necra yama yakwabe. Maybe say me can't say say a year by this time. Now we are what's the now we be a dance. Oh hallelujah. Mra no be ya adwuma yi. Ye won yo maybe I am penny for akire yi mu bi ye de be ya adwuma. Ti be so obi ati ase ase na ahye adwuma na ase. We'll be working with the 3 F's. Friendliness, faithfulness, and firmness. Ye nyina ye nuanum dada. Ye share e besresre. There's a ba onyame adwuma. God's work must be done with seriousness. The friendliness, afensu faithfulness. Ye de no credit ebeye onyame adwuma. And afensu firmness. Baby asi ye de nan si ho no. Eno de ye nsuro si ye de nan besi ho. Se enya no kra na enya no kra. Eye bone nso a eye bone ese ye ka ho asem. Amen. Afensu pillars bia ewo ho a ebo aso ma economy no. De ye bia no ye beto aso aye. De mu ahudwo nso ye be hyemu de. De nimre atwa mu nso ye be yi asi nchen. Ena afensu esanse onyame da bia oya ade foforo nti. Or the new ideas baba. Na ye de no nso atum ka amen pa. In part one say we shall continue to fan into flame the Pentecostal fire. As the best had the word of God, prayer and worship. Oh hallelujah. When you mean sama wo beteno e be sesa nyoma. Aware be sesa. Sika samba sesa. Adwuma samba sesa. Pro anko how e be free ho. Na wonso wa hye onyame din ani onyam. Amen. Afa ye butan say Makio Hanom, I said Osmanfo Kayan, a sonny in our seat, it will become the Azusa Street of Toronto. Said Ojabetaro ha. Meaning say you are small for me, you know, coming home. It is only how cry. A Jabetaro Hanom, the perfume Yami, Ababe whom Onyami and Unyam. Said Osmanfo Kayan, over to the Awawa one country, we said, Mas sorry, a church of Pentecost. Branay and Call. Now, Jesus. Our goal is to raise an army of intercessors. The amiable boss with the new market to Abby, Bebrewa, and President Tisha, never can was. Our goal will be to disciple young people, the young adults, and raise up the next generation. Said the way or Trebi and Niwa will be to me as so as sorry more. Now, over there, Tumrika. Our goal will be evangelism. Say, one ayira, one cry you who you better show you now. Amen. Powerful more. The mission will be we are dear pa. There's your good time back on the set. And you to a motor. We will add an international flavor to it. Moto young pa. Then why I say why young quine? I can't make keep a cry. It says hard dying now. When you know what the modern boy esino. It is an international church. It's the Yako yes, you won't say young to it is a picture to a different level. Amen. Our goal is to have an inclusive ministry. Say obi bia ebe na family. Na me ya media na wo ya odia. Ya sorry eni bedane. Ya buta say officers na so ebe kantine wo ho. Mati say you 58 officers and 6 retirees. The officer bia you want to say if you say adwuma no kra ebe hya ase. Hallelujah. Na member bia so enye active. Amen. Jina na mpese me ka to wadwene mu. Ade ba ko a madwuma ye mu manage ho ne mpaebo. Enti mpai de ye bebo bi pa. The sent me can you rawa wadwuma towards the 1st October. October bosumi ni nyina eye mpaebo nkuto. Na wabra bo besesa. Afia shasi ade ba ko nyame ka kire me se me ka kire me ko for say afi kwa wie no they will be laughing. Now, essence of I am speaking the same word over your life. That by the end of the year 2018, you will be laughing. You will have a testimony. That's a baby more. I just say a comche and ne empire. The American and understand. May the Lord cause any darkness in your life to become light. I speak into your life for every emptiness.
to give way to fullness. I speak into your life over anything that is dead, and I command it to have life. And I pray that those who are oppressed will rise up again. And I pray that poverty will give way to prosperity. Now, no, Moses catch there. Ne father-in-law Jethro said, "Onyame akanse bi akyere. Na woni entu anamonko. No nyame akakyere say, obeye yie. Say woni enko a wonso besi yie." I want to say that as you join us to and partner with us to minister in this place, onyame akanse bebre akyere. Na ebesi yie. Ewo Yesu dem. Nyame nhyira. Amen.